Ej bok, danas gledamo Toshibin hibridni laptop Satellite Click 2 Pro. Ko što samo ime navodi, hibridni laptopi su laptopi i tableti u jednom, tako da, eto, možete ga ovako otvoriti, lijepo koristiti ko laptop, tipkate i kad idete negdje na put, svaki put izvučite ga i koristite ko tablet, super, jel? Ako ste zainteresirani za ovak nešto, evo, nemojte klikati dalje, ostavite gledati. Usporedi HR. Možete mi reći koja je strana gornja, a koja donja na ovoj Toshibi? Mislim, ja sam bio malo zbunjen kad sam ga dobio, ali to je zato što je u stvari poleđi na ovog ekranu ujedno i poleđi na tableta, tako da tablet mora imati svoje hlađenje, ima svoje zvučnike, tu se nalazi i kamera. Gledajte, kad ga ovak izvadimo, tablet sam po sebi izgleda vrlo lijepo, stvarno jako lijep tablet, cijela prednja strana je pokrivena staklom i tu po rubovima se nalazi guma koja je tek pol milimetra izdignuta, tek toliko da ga zaštiti, a ga stavite na pod stol, a ga poklopite na dok. Iza je ovak lijepo metalno kućište, tipično za Toshibu. Tu su i zvučnici, hlađenje, Toshibin logo, tu dolje su nekakvi utori i sve to jako lijepo izgleda. Dok s druge strane ovaj dok izgleda dosta tanko i lagano, ali u stvari je težak gotovo kao i sam tablet. Ali to je s razlogom, a razlog je ravnoteža. Vjerujte, ne želite da se ovo prevrne usred korištenja. Osim toga ovak izgleda lijepo. Isto je također metalan, ovaj metal je isti koji na poleđini tableta, a s donje strane nekakva plastika koja ima teksturi, to su gumeni podlošci. A sad što se tiče ovak sve zajedno, mislim, meni to ne izgleda baš prelijepo, kako kome to sve po ukusu, ali zaista je onak dosta teško, nije prelagano, pogotovo ne sa usporedbom sa recimo nekim ultrabookom, ali zato, eto, nije predebelo, možete ga strpati u torbu, ako idete negdje na put, nosite u školu na posao, stat će, jedino što ćete tu težinu definitivno osjetiti u torbi. Sama tipkovnica je ovak dosta super, točno se osjeti kad klikate onak, klik tako da možete jako brzo tipkat. Jedino mi je malo čudno što nema nikakvu teksturu na sebi, nego onak skroz glatka, ispolirana. Mislio sam da će to biti mali problem, da će mi možda biti sklisko, ali eto nije. Gore su sve funkcijske tipke, možete pojačavati, stišavati zvuk, podešavati svjetlinu zaslona. Također jako mi se sviđa što imaju pozadinsko osvjetljenje, pa ako ga koristite nekad navečer u krevetu, vidjet ćete sve tipkat i ono, stvarno niš ne fali od tipkovnici, super je. Touchpad je isto dosta dobar, podržava multitouch, možete scrollati dva prsta, dosta je responsivan, možete ga koristiti kroz duže vrijeme. Meni jedino nije osobno pasalo što je mrvicu premali, ja bih htio da je malo veći, ali tu baš i nema mjesta za veći touchpad, tako da ja ga baš nisam htio koristiti, rađe sam tipko po ekranu prstima. Tu prvo s desne strane je ulaz za napajanje, dva USB utora, tu se nalazi poklopac ispod kojeg je čitač SD kartica, HDMI utor i ovo neću nazvat, HDMI utor i tu je utor za slušalice, ali isto tako kada odvojite tablet od doka, tu se ispod također nalazi utor za slušalice, jedan USB utor, micro HDMI ulaz, to su oni koji izgledaju kao micro USB utori, ali su malo deblji, recimo fotoaparati ih obično koriste. Ova tri utora su za dok i onda tu je na kraju još ulaz za napajanje, tako da možete ga puniti direktno na tablet. Također treba napomenuti da ovaj dok nema posebnu bateriju, što neki imaju, tako da ne možete napuniti posebno tablet, posebno dok, pa ako se isprazni tablet da ga spojite na dok i koristite još dodatno. Još jedna stvar koja se nalazi tu na poleđini tableta je ovaj čitač micro SD kartica koji se nalazi ispod ovog poklopca. Super je da su i to uključili, tako da imate čitač i micro SD kartica i običan čitač SD kartica. Prednja kamera, kao što vidite, snima video u 720p, izgleda ok, mikrofon također je ok, super za Skype poziv i tak, ništa prekomplicirano. Uređaj podržava Bluetooth i moram spomenuti da ima i stražnu kameru koja je onak skroz neiskoristiva, mislim čak i po danu treba par sekundi da se ta fotoaparat okine, da su slika jedna slika, tako da koristite samo ako baš morate, a kak je nužan, nemate ništa drugo, po noći također uopće nemojte računati na nju. Dijagonala ekrana je 13 inča i boje izgledaju stvarno super, slika je skroz čista, kutije i glavnja su izvrsni, ne bi očekivali ništa manje na tabletu. I ovak je glossy, ali možete ga koristiti vani na najvećoj osvjetljenosti, iako sam senzor za vansku osvjetljenost nije baš predobar, nekad mu treba čak par sekundi da doživi što se događa oko njega. Kad već pričam o ekranu, spomenut ću odmah da touch radi stvarno super, multitouch u stvari, podržava do 10 prstiju, tako da eto, može čak više ljudi jednom koristiti ovaj tablet. I stvarno uz Windows 8.1 sučelje užitak je koristiti ovaj tablet, sve aplikacije rade super, sve je šareno i sve izgleda stvarno predivno. Tako da, ekran je
izvrstan. Još jedan super detalj je ova kapacitivna tipka ispod ekrana, znači ovaj logo od Windows 8 koji kad stisnete onak malo zavibrira i odvede vas na start screen, to je metro i nazad. Baterija je ok, usporedbi sa nekim laptopom, ali sa Ultrabookom se baš ne može previše mjeriti. Trebala mi je oko 5-6 sati, ja bih ga koristio kroz par dana, obično ili prije spavanja ili ovak da bi gledao televiziju, malo bi listao Facebook, tako da ovisi o tom koliko ga koristite, ali u globalu oko 5-6 sati. Ovaj Ultrabook ima Intel Core i5 procesor, ima 4 GB RAM memorije i SSD od 120 GB, tako da podnosi multitasking, dobro možete puno programa popaliti, podržava čak neke malo jače i zahtjevnije programe. Gaming baš ne bi preporučio na njemu, čisto zato što dosta mali ekran, nema nikakvu grafičku karticu, iako ima jak procesor, ali grafička kartica je također potrebna za pokretanje igara. A što se tiče dok ga koristite, sam tablet se zna zagrijat pri nekoj malo intenzivnijoj uporabi, ali to nije ništa strašno, ne zagrije se jako, dok se hladi uopće se ne čuje. I ovak dok radi se ne čuje. Tu gore se nalaze 2 otvora za hlađenje, iako sam ja primijetio da na jedan otvor zrak ulazi, na drugi izlazi, tako da u stvari sam na ovaj puše topao zrak. Ovdje, ova strana je uvijek hladna. Tu su i zvučnici odmah pokraj hlađenja i zvučnici, čim sam vidio Harman Kardon logo, znam da su zvučnici poprilično dobri, tako da zvuk nije fenomenalan naravno, ali skroz je slušljivo i možete ga onak staviti na stol i gledati videe, slušati glazbu bez problema. Na kraju nisam siguran jel bi ovaj hibrid uzimao za sebe, nekak ne znam koliko bi ja koristio izvuka iz njega. Ako ste netko ko je stalno u pokretu i ako ne želite birati između tableta i laptopa ili ne želite nositi oboje, onda je ovo super stvar. U drugom slučaju ja bih potražio još malo jer nisam siguran koliko će vam koristiti, zato što 13 inča dijagonala nije skroz dovoljna da bi bili uvijek produktivni na njoj i iako da ima Core i5 procesor u sebi, to nije Core i5 procesor isti kao u vašem kućnom računalu, PC-u ili čak laptopu Ultrabooku. Tako da uzeti ovo kao neki glavni uređaj nisam siguran koliko je to pametno napraviti, osim ako naravno nemate budžet i ako ne želite nositi i tablet i laptop sa sobom odjednom, onda je ovo super stvar za vas. Recimo fotografiji za ekspresnu obradu fotografija, obrada videa, da tak nešto, ovo je stvarno super stvar. Hvala na gledanju, ako imate kakvih pitanja, pitajte u komentarima, lajkajte ovaj video, lajkajte nas na Facebooku, followajte na Twitteru, Instagramu, sve, subscribe-ite se na naš channel i vidimo se.